bikomeje kuba gatereranzamba mu ikipe y'umweru n'umukara APR. Urujijo ni rwose, amahitamo ntayo. Bati tumusezerere twishyure amamiliyari, bati cyangwa twemere duhebe igikombe cya shampiyona ubururu n'umweru Rayon Sport gitware. Ariko se ko tutizeye ko twatwara igikombe cy'amahoro, byagenda gute tubuze hene n'ibiziriko? Ngibyo ibiri mu mitwe y'abakunzi ba APR, abayobozi ba APR FC babesha amaso. Imyaka 3 yasinye yabaye nk'ipfundo rezira gupfundurwa, yitwa Darkonovic. Abakunzi ba APR benshi barabogoza, ndetse abetabarika muri bo ikizere cyayoyotse cyo kuba batwara shampiyona y'u Rwanda. Ariko kandi nanone hari abakomeza umutsi bavuga bati imikino 9 isigaye birashoboka ko n'umukeba nawe yatsitara. Byose babigarutseho nyuma y'iyi weekend, ubwo barebeshaga amaso ikipe yabigaragurika imbere ya Gasogi inanirwa gutsinda n'umurengero w'amafaranga baguze abakinnyi batabarika ndetse bahenze kandi bigaragara. Hariko kuri Gasogi hemba amafaranga atari menshi, na Kenisi wayo yanze kuba gafu kw'imvugwa rimwe. Ikipe ya APR yari bizi ko nifata umwanya wa mbere by'agateganyo Rayon Sport izakina bukeye bwaho na AS Kigali, byari guha icyizere abakunzi bayo mu buryo bwa morale n'abakinnyi kurushaho kwitegura imikino 9 isigaye isa na kuruse ya 100 metre. Ibi byose byabaye muri weekend yatambutse. Imikino ya shampiyona y'u Rwanda mu 2021 yakomezaga kuri Vania TV show. Twari duhari dukurikira uko imikino yagenze, dore ko bukeye bwaho Rayon Sport itigeze ikora ikosa na rimwe bice mu basore bayo barimo Roger Kanamugire wari usimbuye. Yatsindiye Rayon Sport igitego cyo kwishyura cyari yabanjwe na AS Kigali, na Habedi Biramahire yongera kumenyesha abareyo ko babuze fore nganye, ariko nyamara hari kugira ngo mugire icyizere gusa abahesha icyubahiro. Robertinho udafite umusimbura ahangana na AS Kigali nkuko ahanganye na APR nta musimbura, ntibyamubuje kwatambukana umucyo. Ibi byose nibyaranze 2021 yose ya shampiyona y'u Rwanda, Rwanda Premier League. Ngwino tubiganireho kuri Vania TV show. Ngwa ikaze, nizere kubana natwe gatanu ku kandi ukore subscribe kugira ngo biganiro nk'ibi byiza byuje ubwenge nibikaguceho iteka ryose. Ni MC Johnny Brian, ngwa ikaze cyane Vania TV show. Twari duhari ku bwawe, icara utuze tukuganirira uko byagenze buri kantu ku kandi. Murakaza neza. Nongera gukanza mukunzi wa Vania TV show, ngushimire ko udahwema kudukurikirana ko tuba hafi gatanu ku kandi. Ni MC Johnny Brian, ngwino nkuganirira uko shampiyona y'u Rwanda ikomeje kugenda. Umunsi wa 21 watangiye ikipe ya Gor itsinda Muhazi United 2-0, Gasogi United inganya na APR 1-0 mukino turi bugarukeho. Marine yagombaga kuba ihangana ndetse iza kuba itsindwa igitego 1-0 n'Amagaju, ndetse n'indi mikino yagiye iba mu buryo rwose bugiye bukurikira. Naho indi mikino Marine yatsinzwe 2-1 n'ikipe ya Magaju, ikipe ya Police itsinda Bugesera 1-0, Musanze itsinda Kiyovu 3-0. Mukino mukura na Rutsiro waje kuba wimurwa cyangwa se wihindurirwa bitewe n'imvura. Rayon Sport itsinda Kigali 2-1. Hanyuma ikipe ya Nteseri ku munsi wo ku cyumweru inganya na Vision igitego 1-1. Amahanga yose isi yose kuririmbe. Ngaye nguko nuko amakipe agiye ahangana rero muri Rwanda Premier League kuri 2021 wa shampiyona y'u Rwanda. Hanyuma imikino tutabura kugarukaho by'umwihariko ngo twitseho ni umukino ugomba guhuza ikipe ya Gasogi United n'ikipe ya APR FC ugomba kuba kuri wa gatanu ku saa moya z'umugoroba. Uwo mukino wabanjirijwe n'amagambo atandukanye by'umwihariko yavuzwe n'umuyobozi wa Gasogi United Kakoza Nkuriza Charles Kekensi. Ni umugabo wavuze ati APR yankuye mu gikombe cy'amahoro ariko atari inkuyemo
nkuwemo n'abasifuzi bansifuriye nabi, akabibwa ashingiye ku gitego ikipe ya Gasogi yatsinze. Umusifuzi avuga ko atari cyo, hari mu mukino wa kabiri w'igikombe cy'amahoro, dore ko mbere warangiye ikipe ya APR itsinze Gasogi 1-0. Hanyuma Kenisi aravuga ngo tugira ubuntu bwo kongera guhura na APR muri shampiyona, reka noneho nereka abantu ko kwihorera bibaho, hanyuma nihorere kuri ikipe ya APR. Icyo Kenisi yavugaga, yaravugaga ati ikipe no ziribwa ntimugire icyo muvuga, bavuga abanyamakuru, atari ko ikipe nkuru zakwiga ugasanga byatejesaga abantu bose babimenye. Ati rero abanyamakuru inshuti zanjye, mu nkundire mujye muvuga amakuru yose, ikipe ntoya nk'uko yibwa bigacecekwa, ahubwo nayo bijye bivugwa kugira ngo duce umuco wo kwiba mu mupira w'amaguru. Kenisi aravuga ati dufata amafaranga yacu tukayashora mu mupira w'amaguru, tugategura ikipe, tukayitegura mu myitozo, tukayitegura mu mikino yayo, tugategura buri kimwe cyose, imishahara ikabira aho, n'ibyo barya bikaba biraho byose, ariko byarangira umuntu umwe avuga umusifuzi akaza akavanga ibintu, akica ibintu nkana, akangiza ikipe, akangiriza uko resultat agomba kugenda. Ati rero ngenda saba ndasaba ubutabera bazaduha umusifuzi udahengama, APR dutsinde dushira agahinda, cyangwa tuyitsinde twerekane ko twihimuye koko, kandi twerekane ko ubutabera mu mupira w'amaguru bukenewe. Aya magambo Kenisi atangaza, abakunzi b'umupira w'amaguru baravuze bati twe nk'ukuntu twari tuzi APR, Kenisi azarya nka 3-0. Ndetse abandi baravuga bati APR nta muntu yidogaho gutya ngo ayive imbere. APR ndetse yari bizi ko nitsindiye umukino yari guhita ku mwanya wa mbere by'agateganyo kuri Rwanda Premier League, kuko yari kubirusha Rayon Sport inota rimwe. Gusa APR ibi nkaho nta kintu bivuze byose. Umukino saa 12 watangiye, ikipe ya APR sinanirwa kwikura imbere ya Gasogi United, ndetse irushwa na Gasogi, ariko nayo ikagenda yikoraho. APR arakinnye ikineza mu gice cya mbere, ariko itarusha Gasogi cyane. Cya kabiri kiramo abakinnyi bakomeye rwose, ndetse irusha Gasogi, ndetse yatatse cyane iminota yanyu ushaka igitego, Gasogi ihagarara birangira ubusa ku busa. Mu kiganiro n'abanyamakuru Kenisi yaravuze ngo APR ifite effectif nini, umukinnyi uvuyemo hajyamo uri ku rwego cyangwa namurusha, twebwe birumvikana bagomba kutusha mu gice cya kabiri. Ariko umutoza wa Gasogi Chiemazi ndetse na Kenisi bahaganije ikipe ya APR iyobowe n'umutoza witwa Darikonovic, abura icyo akora kandi ntacyo abuze. Ibi byateye umubabaro ukomeye cyane abakunzi ba APR bambaye umweru n'umukara, barababara ku buryo banze kugira n'icyo batangariza itangazamakuru. Gusa twe mu itangazamakuru niyo umuntu acecetse abatanze ubutumwa. Igihari ni kimwe cyo kwibaza rero, muri APR barakora iki muri Treve International cyatuma bazagaruka bakabasha guhesha ikipe ubuzima, bakayigarura icyizere n'abakunzi bayo. Bamwe mu banyamakuru bakurikirana umupira w'amaguru mu Rwanda bizwi ko banakunda APR bafite icyo batangaje, nshaka kugarukaho gatoya muri make. Ni bagenzi bacu. Witwa Kazungu Clever aravuze ngo APR FC yagakwiye kuba yaratsinze Gasogi 3-0 kugira ngo yihanize n'ikindi gihe, iyereka ko kuvuga no gukora bitandukanye, kandi ko uko abakunzi b'umupira babizi kinyamupira, nta muntu ujya widoga kuri APR FC ngo agende gutyo gusa. Birangira APR muhomye aho bikanamwumvisha, ariko kuri inshuro Gasogi yigize umuravumba, yanga kuba gafuku y'imvugo rimwe ihaganya APR. Umugabo witwa Bruno Taifa kuri Bruno Taifa TV, ni cyane yone umugabo uba muri Amerika ukunda APR cyane, bizwi rwose na buri wese, yatangaje mu nkuru yaheruka avuga ngo Darikonovic ibyo ari gukora arabizi, byo gushimagiza umukinnyi wa Rayon Sport nyuma y'umukino wa derby. Muhireke bavuga ko ari umukinnyi wa mbere mu Rwanda mwiza, kandi asize abakinnyi batanabavuzeho. Ati arabizi ko yatangaje ko APR nubwo yamwirukana nawe yagenda, arareba akabona uzatwara shampiyona bizagorana, ndetse no gutwara igikombe cy'amahoro bizagorana, ko mu nzira APR harimo na polisi. None arimo aravangavanga ibintu kuri bande tushe mu bakinnyi kugira batumutwe atesha umutwe abayobozi ba APR bamwirukane, bamuha ipinda ry'amafaranga agende. Nyamara umugabo asinya imyaka 3 we na staff yiwe baramutse basezera muri APR muri ubwo buryo bahabwa amafaranga asaga miliyari 2. Nkurikije amakuru numvise, ntabwo nabonye kontra yiwe. Ibiro bikabangamira ubuyobozi bwa Rayon Sport bwa APR FC mubabare buvuga buti twamwirukana se no muri iyo gikomeye kitakiza, umutoza mushya twashyiramo se yahitaza kubikosora. Ibi byose biri gutuma abayobozi ba APR FC bakora inama z'ubutitsa ijoro n'amanywa, bashaka ukuntu babona igisubizo bavugutira nango n'umuti bavugutira uyu mutoza Darikonovic na APR FC yiwe.
ngo barebe yuko bagarura ibyiringiro abakunzi ba APR. Aka kanya benshi muri bo bihebye cyane kuko Rayon Sports ubumwe bw'abareba bwagarutse, bari kuba bashyize hamwe mu ndirimbo nyinshi zisingiza ikipe yabo. Amavubi nayo yiteguye Nigeria ku wa gatanu tariki 21 ndetse na Lesotho ku tariki 25 muzabona natwe tuzabagezaho